Кожа от zmija. Nije glupi sme! Pozdrav Emilio, ja sam, vidi bicam, ja sam Nikik z Deneska, znači ovo vreme, ne samo Deneska i seku idem, vaka što se gubime, Deneska nemaše dve videa, zaradi to što ja sam mnogo prost, ja nemam snimano od večerta drugi od den video za sabajljeto da objavim, tako da Deneska sme na plaža posle 100 godini, ži mi se posle 100 godini sum na plaža dojde, znači pošto odev na rabota, odev vam, odev tamo, ja glup sum! Znači, nema dojdem na plaža. Odavna i sad dojdem da se deram ovdje. Deka sam ja glup. Znači, obavezno lupnite like, prvo pozdrav do oj čovjek, do sad ja se pozdravljam samo ako mi interesuje hashtag neki znam najaka familija vo ohrita i po široko, može drugi vo neki da se vo kamera moraš Znači, ja se izgleda pak stanav nekoj glup čovjek. Ja glup su. Ne izgleda pak stanav nekoj glup i braće, ovo ne znam ništa zborom ja pojke u videa. Obavezno lupnite like, sad je pravim nekoj ludi skogo je. Glup su, vaka što me mamiš ti? Ne znam da li da probam salto jedno drugo. Ja mislim da se skršam. Pošto sam ja glup! Ovo Znači- plitko, gdje skok nam ako imat video, ovo 10 lajka. Denes? Denes! Denes, ne, ostajte šala na stranu, ovo što je autofokus, ušte, da dajem vam fokusom. Tako da obavezno lupnete like. Najde se ja dojme, a vidime da se oladime, pošto nisam volan, kuzi koliko vreme ja nisam iskapet. Sad uvijek ja zagledam, kje smrdim na g***na. 12 vre. Da gazet. Da si go izvadiš. What the fuck? Seljaču je... Ne, ušte plikanica, ne sad čistit, ja vikam da kak ja zagadam vodala. Glavna je. A? Čekaj. Da se mi vrzam ovije. Ako? Glup sam, ja še mogu da ga šta čekam. Glup sam. 2,5 sad. Izgleda sam glup, stvarno. Abo 3,5 kilo. Vaj. Glup sam. Še sedram, kjer mi spaketi od ovdje, odno moja si vrtici. Ja zagadi podala. Ja zagadi podala. Ej, da napravim prank, deka se davam da dojde neki da misli. A? Ej, smil, smil, smil. Kao se prnjaš u... Ima koža od zmija. Što? Ima koža od zmija tam. Kaj ima Ja tu? to! Ama neka ti odredi. Koža od zmija. Male, što sam ja. Od moja. Tvoja to je kobra. Gotovo si izmersuljak? Ovdje da skršam kičma sakaš. Ajde. A? Čej. Bez umira? Mora zmija. Daj klapa kapac. Ima korak. Najjače 10 metri podaleko ona mu. Ništa do koljena podana. Najjače! Najjače, vidi ga koji gločer, vidi ga gločer. Vidi ga se frljati. Vidi ga pojma očivo da nema. Vidi ga šaf. Vidi ga pojma nema. Vidi ga. Kopirajte ti dam da znaš. Hajde da vidimo ta koskata. Ave. A dok je vlegovaš? Kaj beše? Kur od zmijama. Kur od zmij. Kade? Kur. Je koža od zmija, tako mi izvestija. Dobro, otrovno. Mnogo bilo otrovno. Može li ti izeti? Čuju ove stvari, koža od zmija, lige.
О, луѓе, значи јас и овој не сме заедно. Dio kaj za mene sredica. Значи, разстојание 2 метра треба да се почитува. Така мене ми рекоја. Уловсом. Значи, лајкајте ово видео. Мора да има 0 лајки да продолжам со 2 видеа денот. Не знам веќе што да снимам. Да. Јас глуп сум. Лајкајте видео ако садате фора, јас глуп сум. Ау сум само малање. Што прават луѓе за монетизација.